Alhamdulillah wahai rakan roh. Kata roh wahai saudara. InsyaAllah ni waktu punya. Karena saudara wahai rakan roh nyo hana telefon. Mungkin kerusak sinyal. Tapi hana masalah. Wahai surbang lon. Syai datutun. Syai pantun. Mungkin ono memadan ko. Ni bak teput ukun te wahai rakan. Baru jitlah mengulun tuan pegahaba. Ni bak tepuknya ono dah sampaikan. Karena usubang telefon hana. Ni dono ni tigon tenan ni dono tayang. Karena ipatang hana pas sinyal. Tapi bak teput ukun Tuhan. Pasti tinggal ngulun tuan jam demang demah. Karena telefon kali kepatang. Tayo hana le kaya kaji pegahaba. Lagi uranyan kon ngulun tuan. Menan ke macam orang rupa. Tapi alhamdulillah kamu melaki maah. Barakarakan. Ngenulun tuan. Oh no mumada. Dek menapa yang mu nabi Tuhan. Mbak urut ini nuku tinggal. Mudah mengdema. Oh no kamu sampaikan. Lun tuan. Saya Sifian Long. Musyakar ribuan terima kasih. Oh no kamu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taboku menyandalam ambil dalam bismillah Allah hai nabi no puga kebira pucuk una welana dua Allah pucuk raman kubin atai aini welani bamin aku mayan atai ayani ngalani ba ilallah Allah putra bakutun